financiamento por aquí, euros por alá, controlade a hora, en 2 horiñas estamos aquí. Estamos, por se vos perdedes, na Rúa Paloma. Pero por aí non había un. Algo que tenga esto. Ah, esto. Estas, mira. Xa, saluda aí. Menos mal que non pode ser. Venga, tira. Tamén fresca do Gran Camiño, primeira edición. Ir poniéndolo tal para que ya quieras. Encargados de una que aquí. Dame una señal, mi amor. Xa temos aquí os equipos, poderíamos dicir disfrazados, pero máis ben tuneados. Distintas categorías de amor temos, por unha banda, José Luis, como Cupido, vaya anxiño que temos, bueno, depois os compañeros tamén se arranxaron un pouquiño. Por aquí temos, bueno, unha Miss Fresca, moi ben, pues, bueno, eles van a ser os que van a subir a eses pequenos estearios que temos aí. E lembramos, temos unha hora de proba, unha horiña de tempo que comeza para vos xa. Monedita. ¿Quieres más caramelo? Muchas gracias. ¡Ay, corre! ¡Corre mucho! ¡Ah, te ha tocado el amor! Está muy guapa. ¡Anímense, el verdadero amor! ¿Podrías darle una moneda? La que te parezca mejor. Nah, entonces no en mis pulgas. No me dejes quedar mal, me acabas de dejar mal. Muy amable. Gracias. O gañador da segunda gran proba deste gran camiño hoxe foi o equipo vermello. Pero non quería desmarchar onte a noite, tíos, joder, sodes hostia, a mí non podes. Equipo azul, sabemos cal é o procedimento, sabedes que tedes que ir a buscar as mochilas e a ver que pasa nesas nominacións. Vale? Pois veña, vos a polas mochilas e vos a celebralo. Alegría, festa, veña.